lithi iBhayibheli ngubani owake wastressa wa-edila ngeliwadi empilweni yakhe. Ngamagama umuntu wayesho ukuthi uma ustressa uhafula ilanga eliyi-1 empilweni yakho. Stress cannot give you life. Namhlanje bafola lapha emaphilisini, abafoliswa ukuthi bayagula, but bafoliswa ukuthi bahlushwa izinto ezikhulunywe bokhokho ziletha ama-pain ukuthi mara kanti why la ekhaya kanti kwenza njani, ngenxa yokuthi ukhokho ukhulumile kuletha ukungazi ukuthi ngiphume njani kulento. Ngalesi khathi ukukhandleka ukuthi ngiphuma njani kulento, yilesi khathi i-stress ikubamba, i-high blood ikubamba. Namhlanje uphakathi kwezifo ebezikahle kahle zingekho. Uma ngabe bowungakwazi ukuthola le wayini elishiwa nguJesu uNkulunkulu, nakanjani bezingaphela nalezo zifo, nalewo fola eklinikhi bokungaphela uma bowungaphuza kule wayini alishoyo. Suka ezintweni zabokhokho, bazikhulumile ngoba belahlekile, bamkhohliwe uNkulunkulu obadalile. Kodwa wena bowunjani uzikhethele ukuthi Nkosi ngibuyisele imndeni wami, ngibuyisele isimo sami sonke kuwe uNkulunkulu, ngoba nguwe odalile. Bakhetha ukulalela isidalwa esingukhokho sithe awuzowakha indlu la kulo mndeni, akunamuntu ozowakha. Ngiyakhumbula sisafika kule ndawo kwakunale islogan sokuthi la awakhi la fanele basakhela belungu bazosakhela asakhi, negama kwase kwathiwa isakhelwe ngoba kwakuthiwa awakhi la. Ngikhumbula ngesisikhathi samixa iplan lapha kamasipala, kusemasipala wakudala samixa iplan, yalahleka iplan, sithi sifuna ukwakha ngale, yalahleka iplan, sabuya futhi samixa enye, yalahleka iplan, yangasabi khona. Ngelinye ilanga sithi siyayishare le ndaba nomunye uthi hayi phela la siyakhelwa la, akunamuntu owakhayo la, but sibonga uNkulunkulu ukuthi uyikhululile le ndawo. Namhlanje kwakhiwe, abantu bayakha, abantu bakha like never before. Usathane bekafuna ukubona le ndawo ihlezi njengoba incane njalo, ingamaforum okuphela, ngoba kukhona lento yakhe ebekayifihlile lapha ayifakile ebantwini ezokwenza ukuthi kungaphazamiseki izinto zikamoya kule ndawo. But Jehova ngoba enguNkulunkulu, he has made the place great and big. Manje usazoyenza ibe inkulu. Yonke le mbewu le ebeyikhona le wrong iyadilutheka, sekungena abantu abahlukile abangeke baphila ngaloya myalo owakhulunywa bokhokho kule ndawo. Kwathiwa la kule ndawo la kuzokhonza omunye uNkulunkulu, akuzosindiswa. Ngisho nensindiso it was so scarce kule ndawo, kukhulunyiwe kukhuluma bokhokho bendawo. Bathi